Lamphang ke Iingdorbar Thawaiñ ke jala Thomas sangma hakasni balang jong katayo Leit Jurip bat khmi benya ya ke Jingtei ya ke Iingdorbar Thawaiñ Bathymmai ke jala kabadan Mawdiangdiang New Shillong Township. Hagani ke Leit Jurip ya ke Jingtei jong Iingdorbar Thawaiñ ke jala Bathymmai kabadan Mawdiangdiang New Shillong. Laidon lang Secretary ke Iingdorbar Thawaiñ Malthus sangma Dr. Andrew Simons Advisor Legislation atau Pak Raja Karpuri belong Deputy Secretary Head Officer bagi Engineer dekat PWD. Ki Project Chief Architect bat Contractor benekaran halor kiwai pat gibenta bat macam khial adami kidu ki jing hagane kejaka. Lamphang kami hidalade ke jenglong jengman jengki kam kejam bat keru kompentrei kamtam habagane ke jingtei kedai ke belajan dapura artat. Baru penpau ke jing senguhun halor keru kam yahat kakam bat penpau ru bagi jingtei ke layak renti ikat kum ke jingbo ekepor. Thomas sangma yang scam ke jingkut jingmut ban penti kena bagi ke project an pendap ekepor bat banjur ya ke jingkongsan bandon ya ke jingit trailang hapdeng jiki tenak beper naga benta kan ke project.